A večeras je sa nama Jelena Marković, heroina iz Nikšića, borkinja, profesorica književnosti, žena čija riječ ne poznaje lažnu dobunost, već istinu kao zarez i tačku. Jabučanin kao da je njen duh oslikao u svojim stihovima, pa kaže: brani se sama balkanska carice, plamenim munjama sa lovčena, tvoje će muke kam ponosnice biti pregnuća za pokoljenja. Uvažena Jelena, izvolite. Hvala. Uvažena publiko, dobroveče. Dobroveče, poštovani autore i naravno mitropolite Borise sa sveštenstvom. Od najranije dobi svog djetinjstva interesovalo me sve što je korijen, porijeklo, značaj i značenje. Nekad mi sve to izgleda tako davno, ponekad kao da je bilo juče kad sam donijela odluku da studiram crnogorski jezik, dok mi je poput estetskog kreda u glavi odjekivala misao velikana Danila Kiša: literatura počinje tamo gdje prestaje poruka. Još prije upisivanja fakulteta, više instinktivno nego racionalno, poimala sam razliku iščitavanja između proze i poezije. Tek kasnije mi se uobličila misao da se to može uporediti sa razlikom između filma i fotografije. Čitala sam velika dijela svjetske književnosti u neizbježno lošim prijevodima. Shvatila sam da je sa poezijom još gora situacija, budući da je poezija neprijevodiva. Dok smo se kolege i ja neselektivno trpali na Rimbaudov Pijani brod ili vatreno diskutovali o Bretonovim nadrealističkim manifestima sa narečju o magiji automatskog pisanja, istovremeno smo znali da se vraćamo tradiciji i korijenima. Studirati crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti nezamislivo je bez Njegoševog opusa. Često su naši predavači znali da nas diskretno usmjere na značajne poznavaoce i poštovaoce Njegoševog dijela, od Vida Latkovića i Jefta Milovića pa do Slobodana Tomovića. Nekako nam se nametalo da više govorimo o luči mikrokozmi nego o gorskom vijencu. Istovremeno smo se trudili, a u okviru skromnih mogućnosti uspijevali da našeg velikana sačuvamo od svih pokušaja nekritičkog prisvajanja. Vremenom, dok smo oslušivali odjeke velikih svjetskih poetskih srijemljenja, bili smo zapanjeni koliko je naša crnogorska poezija integralni dio univerzalnog književnog stvaralaštva. Nije u tome bilo ničeg epigonskog, odisalo je to stvaralaštvo originalnošću, poštujući odavno izrečenu misao da se sve može reći iznova i na drugačiji način. Ko makar jednom u životu u rukama nije imao zbirke poezije Sretena Perovića, Branka Banjevića, Aleksandra Lesa Ivanovića, Vitomira Nikolića, Mladena Lompara, lako zaključuje da crnogorski poetski temelji počivaju na veoma jakim individualnim kreativcima, tvrdim kao crnogorski kamen iz kojeg su izrasli. Moje ranije poznavanje poezije gospodina Ranka Jabučanina, ma kako bilo površno, privlačilo mi je pažnju svojom baroknom slobodom izraza. Znam, odmah će neko da mi skrene pažnju na to da su osobenosti cetinskog jezika u pitanju, što je veoma istinito, ali je vidljivo tek kad se cjelovito sagleda ovako brižljivo napravljen izbor iz ranije objavljenih zbirki poezije uvaženog autora. Jedan od najstrožijih antologičara francuske poezije, Maurice Nadeau, je znao reći da postoje antologijski stihovi, ali veoma malo antologijskih pjesama. Sam naslov zbirke odabranih pjesama Rajka Jabučanina, Šapat gromova, u sebi sadrži odjek nečeg mističnog, a crnogorskog, cetinskog. Na Cetinju su oduvijek gromovi šaptali, a dževerdari grmjeli, fijuk sablji nadlašavao je fijuke vjetrova. Tako se branila i vjekovima odbranjivala sloboda, vrijedna da se plaća krvlju i životom. Rajko to notira na svoj način, koketirajući sa nežnošću, kakva se od njega ne očekuje, a onda nas sve na jednom iznenadi. Hajdemo tamo, bliže smo raju, gdje anđeli kuće od snova grade, njima je svaka zora šeta, hajdemo tamo u vječna ljeta, gdje srećni žive i ruža cvjeta. Potom se uvaženi pjesnik, obraćajući se samom sebi jednog cetinskog jutra, obraća svojim samoćama u samoispitujućem monologu.
I šetam tako kud me nose noge, bez pravca i cilja sav rasijan. U trošnu kuću starice uboge, svratih na kraju sa sobom sam. Ponekad, dok izgovaram neki stih, osjetim kao da me nagriza zrnce ljubomore zbog toga što ga ja ne napisah. A onda shvatim koliko je istinito ono Andrićevsko, da tek kad pročitamo misli velikana, toliko slične našim, obradujemo se spoznaji da na ovom svijetu ipak nijesmo sami. Reći će nam tako autor gospodin Jabučanin da je nastanak pjesme stvar trenutka, kada pjesme ima ili nema, ali sve je to proizvod mrkotupnog rada u jeziku, u crnogorskom jeziku, čija melodioznost pogoduje više pisanju elegija nego ditiramba. Stoga riječ autora kaže: kako izaći iz satanskog kruga, sirota boginjo Crna Goro, kakve sve protuve javeti igraju po tebi vrzino kolo. Jednom davno, ili mi se možda čini, a za mene još uvijek ništa nije toliko davno, nijesu godine još prolaznošću zatrovale mladost, sa 37 nametnulo mi se pitanje: može li pjesnik, ispisujući stihove, sačiniti nešto nalik životnom programu? Ne, ne treba to da ima primjese bilo čega osim čistog izraza, kao što je to u pjesmi Tunel bez izlaza. Mećava vije u mojoj glavi, hladni pogled, pogledu ništa, u srcu studem bez ljubavi, na horizontu samo zgarišta. Neke zbirke poezije ispisane su tako da nas kao zatvorenim krugovima pozivaju na nova, uvijek drugačija čitanja. Da nije tog alhemijskog čuda, tog dodira autorskog, poezija ne bi imala ništa više od inventara riječi. Gospodin Jabo zna i običnim riječima na koje je odavno izgubio pravo, neočekivanim obrtom u kojima se već rečeno izgovara na nov način. Ono što je Danilo Kiš nazvao talogom iskustva i pretvorilo se u kvinesenciju iskaza, kroz stihove pjesme Nespokoj kazuje: srce var od dnevni srce zebe, sunce prži hladan sjaj, hodam kršem, a ne gazim, duša moja ište raj. Maglovito praskozorje, ćuti ćutnju smrzla zora, horizonti strah i nada, vatra i led, čarna gora. Nemoj moja gorka gorko, mislit da si Bogom sama, znam koliko muke teče iz 1000 tvojih rana. Tvoj je kamen iznjedrio, pero mač i slobodarstvo, sokolovi sve 3 vjere čuvaju ti dostojanstvo. Bravo. U ovom dijelu dugujem poseban osvrt i zahvalnost stihu koji kaže: sokolovi sve 3 vjere. Jer upravo crnogorski narod koji je svojim životima, krvlju u borbama za slobodu Crne Gore odbranio i sačuvao Crnu Goru, i zato Crnogorci sve 3 vjere jesu odlika oduvijek multikulturalne Crne Gore, i hvala gospodinu Jabučaninu što je sad, kad je najteže i najpotrebnije, svojim mislima pretočenim u stihove zaštitio i čini vječnim crnogorski identitet, a kao nacionalni Crnogorac stvara na crnogorskom jeziku, koji je odraz suvereniteta Crne Gore i postaje sa nama zaštitnik crnogorskog identiteta, bez kojeg naravno nema Crne Gore. I vjerujem da je patriotizam imanentan svakom mislećem čovjeku, ali niđe kao u Crnoj Gori nije doživljavan sa tako bolnim intenzitetom. Moguće i zbog toga što nas je oduvijek bilo tako malo, a odbraniti smo se morali. Moje obraćanje završavam elegijom koju sam premijerno čula prilikom prvog dolaska na Cetinje. Otac me je vozio u nekom prastarom autu, a njegov prijatelj govorio je stihove koji su mi se zauvijek urezali u sjećanje. Tek mnogo kasnije saznala sam da je naslov pjesme Jutra jugova autora Lese Ivanovića. Skriše se u oku modri brijegovi, skuči se vidi u krug najuži, cestama kruže lišća zbjegovi i navriješe kiše zajuži.
Pogledaš puti, lišćem zasuti, u sjetnu želju misli potonu, svi srcu dragi, bliski da su ti, kao da čekaš uru potonju. Slomite neka tuga prastara, što je i predak ćutke tugova, uzmukli zveket starih lastara, u davna neka jutra jugova. Bezbroj puta kasnije sam čula tu pjesmu, recitovanu i pjevanju, ali mi je niko kao tada gospodin Obrad Pavlović nije učinio Cetinje tako bliskim, a znam da je Cetinje zauvijek postalo dio mene, a ja dio Cetinja. Poezija Rajka Jabučanina me je dodatno učvrstila u tom uvjerenju, a ja srcem i dušom jesam prava Cetinjanka. Hvala vam.